Dr. Rusivian Shang Pliang Kertong MDC jangka Voice of the People Party na Mausan Ram constituency menenen kamir kar pesantrik rempang lapan long ya kajingelang sngongu ya ki prahajar lais pak sau penriungut ki nong kersan jong ki bla kersan ya hakani ke election MDC ya kani kajingelang lapan long haying jong hamausan Ram hakajing kren Dr. Rusivian lapan pau ya kajing kemen bat kajing sngongu ya ki nong shong shnong jangkam shnong Mausan Ram ki bla kersan bat penjob ya nopo shnong Ulapan pauru kajing sungu ikinong kersan na kisnong baro. Haka ba ulaong, bakajing kersan kajongki kadai namar, bakyo kinong rem jong parti. Dr. Rusivian ulapan pauru ya kajing kemen, namar kajing tam haka ba yo iki vote, haki babun kinong shnong khasi. Wat la shem la job namar kajing don jong ki parlok garu ki bom shem la jiet yo Haka di kajing lang sungu, liadon lang kinong tray jong parti ringkat bat kispa ngut kinong kersan. Muslim sukhiya jupi. Jadi jopi yang Voice of the People Party. Jadi syariah jopi hanga kum tahu. Noiram jo parti yang ni kedong thang jongi ke pelong ipi berpenyawan lang kum ni. Hari ni janmi. Ngamla kelam ni penpau kini sungu. Iwei piwei. Obrehi. Unadonkan berpi. Napimi nang ni sini paro ke balik. Pina berpau si saya lagi pidi kita kena kusian jong ke parti ke sengsiar mentah pot district council. Pina berpau si saya lagi pidi ke beriau ke badan syah tak start. Jadi syampan kumba kiwe yu pi mentah. Dan berpau si saya lagi pidi ke beriau ke baskem nongrim. Amdai tang pi badan nak ni cakap. Lagi pelajar Lais pak sapun ringut kipai pak jong kadong kathan Mausan Ram constituency kita sisa kiblajiet ya kanongrin bat kentat ya kapur joka pisah ai ngu beli perlu pai kena jamit ba dei kejirap kejungu dei kejin donakat kejungu dei kejin kerku kejungu beli bagi pak ini ki pelajar lais pak sopun rio di bakalenti bermerak sejar khadar kalong kebenkonge pansania ho brai baar masjid ya ke parti kebelap sipang kesejar khadar bakoi bat kebalai pansania pat haladi simet ai bakani kejingkar ka topi kini janmit Bagi jika yang pi yang Voice of the People Party, kami dari penlip no tangan namar bagi rem. Yang dari bantu masih. Ngai hari ini jami kat cipawan. Kita nak musim kepakemen baka kedut mat berpuk samki. Kano keperluan ke musim bejongah. Kano kepakemen ini. Bani pi, ibu na pi. Imdan setiai pas ngausi. Marbarang isutu. Bahari jile ngilat rem kumkurtong MDC bagi parti latung hendrai ngilat jopat kumkipat pak kibal sim ya kini kanurem halade kini sim jopi kini kanurem kebapelong epi pim sim nak randian pim sim nak phais kadang sekamon pim sim nak ner kakti jopi Syakita di puskam ha, ni syakita di kuai mentua simet. Lepas jid, banyes kem, bangi, rengkat pada Voice of the People Party. Baru lepas kemat, kumpulan di Sherman, syakita konsumsi jongi. Iba phone yang iba message yang iba sak sabar, jangan dong ketang jongi. Kiong bangi, ni kuat berjob ukertong jongi. Na kadong kathay ke jongi hendrai ikwaru papi pinjob nang tu namar ba ngi penul parat ada piram bangas kau tu bagi yangi bangila panya contribute ande benenyo senyang nak betapan mera yang tak jingkela akan ni kadong kathay bakri ba i jongi hendrai pai ba ba i ngidi berpriang ni kamon ke jong pai ba ada day ba uman dah kata kalenti kepada day ni kalenti kepada kendreng ru ngimla beli ai ya berpedang yang kata
maka tanging sapit ka kam nang nis kmat kumno kalong ni ngap ni sngaw yung pat ba babon mo kamtam jo kini kinong krisan baral ba jongi para tak por ni sa ay karay sipi nakliang jongang hap yakran haying sembro kumju makam de ka basok ni thu ipi pat ba ba it ngimi kumnis kmat ni pelut ya kabor ya kapor pada ka bisa na ka usep la jong kam de ka basok pat ba ba it kakam eleksyon kam de kum kakam gawi kakam ijinglot ki babon hadu katata tingin hapan pet kita ki baro kalang kha jongi kari bayar ba he ka ba bangin trei mar tang hapan paksapha ngai ba apin jo kita ru tu ipi bagi don ka siam ka mantrei ka siam ka syakri yo pai ba ngis kam ba kita kim de ban don jinge khmat jongi ngis kam bakali kelanti penglayat mentakan ni Nginang yo pan pha susu ya ka. Nginyo pan khaje uso ta khajing job. Hagini snam ki banwan. Kawe ka kubor ka mga kwa pan IP men ta ka jamit kalong. Wala ngiram nang ni na po mausun ram. Wala ngiram nang kijaka baro. Kibang isuong no yakhle jat benre. Henry, ni singaw ngu play. Bola seipat ki khanya wut. Khanya wut. Kiramba bat kilong kami. Kibalik benta ante pot dis council panlong sisya kita kinong iram jokeri bak kejap penrio ina singaw sarong hanu katata yakini ki khanyungut kibak tresitom met panusiam pat upat ba jokini ki konsumsi baro lo ai ki kersan ke barat pak ki tapsi ke pajam na kota ni ki khanyung ki konsumsi na ka kini ki khanyung ngot ki MDC bal net meta machina ya kataka sorkar hantai apo disikop selani ka isi ke bagi ong ipat ba keleng kari ipet ya ka mau sunram bang na ke jupa baka turut ki kandidat sidang na kani ka tusul si jangi na kani ka snong ba ki jangi ka voice of the people party kayo ya ka jinjok na po mau sunram Lagak kita kani dijinjap ke Bakrawe. Numala dana kum kertom ngaram ina pos nang ajom. Kamut kadon ke jinuna hanga. Lenga sungu ipat ba jo kani kadom ba janga. Bari ka snong bara ko bai kadom rum dom nang kadom siling baparo hi. Dibla ai kesian met panuse. Bakapun isi sa. Bag idong musundram iskem me kanurim kumpalam ru ipat ba kasi jom kamau sunram konstitusi baro kowe ni aja ipat ba kasi jom kamau sunram konstitusi onik la kenya ka vote baro nilatam ya ke MPP ba kata gede jinjop jadi ram ke jumi gede tang nak tahu bagi don parat cibun jogi perlok karo mentah ka isi ke pengilayo apa diskusi ng MP ni sa pani kikam berpat ba usah bisyara kata nget ni kikam sudah ke BPP kasa tre kasa penkeli iki kumat jogi tupat ki bom persian yang ni agni ka kenti nget babun ki sa babe Babalay na masunram ro ngimla mansay. Balay na langrin ngimla mansay. Balay na kiwipat kitaka kibangi impois ka thong ta ngimla mansay. Amar tapat pa wanom duk masem. Ay bakakam likini khanyungut ang kan khamjam. Ang ngis kham oblehi undon makal bakini kinong elam. Mak ngis kham opat pa hiru un sunran hasanda sanda. Taringi job ni rem ro. Ni dei kinong kesan baraba jo ko boys of the people party. Ni dei bet kinong job. Ni dei bet kinong job. Ada idang mau sundram, idang langring, idang ono. Idang de kinong job. Napalay, kathong nga jongi. Kung mga jukang jelang baro ko pangilay. Kathong nga jongi kalong. Bangin yo kurup ya ka boss sumsar. Haki niki akdi ijakar sumsar. Ngala juong ngam ya kata. Malada job tong mga marbay. Kamuntoy alkibe hiram. Ajab tang sangut. Kamuntoy Di kaniken wangiyo mata. Badana ngarem mengaru. Kampere lagi job pat kibai. Bagita kilayo mata. Masyong hate po diskonsil. Asensyar marway.
Berkiwai Pak. Kim Habat. Satu ngingin pandem yaki persediaan ka bos jongi. Jangan. Mentang nyak mangi ka bos. The Voice of the People Party. Kan nembu jaka sedian bos. Kan nembu jaka bat salur jong terung bos lu. Ngin song di apo marway. Bukan dijajal. Nengkat bat upai ka asenda jongi. Kata bapi bide kita kesal be jong parti jongi. Bide kita kesal barapa jong kene kesan pekat ke batimai. Bide kita kesal barapa jong ke nomrem jong ke Voice of the People Party. Tu yang lang sa sisir. Ini pertanyaan daw. Mana ni sebab ni dia kita kesal barapa. Kenapa ni kita ingin teli? Pak biu pra pagila saya mentah police council. Arja perawat di election. Minda Aisyah jito ko program. Long mo pi no ra ko bo kali kita mir. Ai pergi jingwan jupi. Kadolong siya juga ku. Ini perta. Ini itu perta barbo. Laisin laiwat tak pasyibhem. Yang simbol joka Voice of the People Party. Saya sisir Pak Mo. Hapra! 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 Saya sisir. Hapra! 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 Bersyukur. Bersyukur.